Ngicela ukuthi mhlawumbe singene sibheke indaba umntwana njengoba eveza ukuthi enye izinto akhale ngazo ngesikhathi kuvulwa indlu yobuholi bomdabu ondini ukhale ngokuthi awukho umthetho olawula abaholi bomdabu ukuthi bakwazi ukuba ingxenye yokubusa emphakathini ngokugcwele nokwenza ukuthi komasipala mabehleli kube khona abakushoyo bagcina masethathwa inqumo bahlehlele emuva bengasenayo into abayisho. So ngibheka kuleyo side ukuthi njengeqembu lenkatho njengoba libonakala nikwazi ukungena ey'ndawo zasemakhaya nisebenze nazo nenifisa ukuyithuthukisa, kodwa ngifisa ukubheka la ukuthi-ke njengoba uyilungu lesishayamthetho ungakanani influence eninayo ekutheni influence lezo zinto okuyizona ey'thinta abantu abasey'ndaweni zasemakhaya. Asambisani hlobo nanokuthi amakhosi even ngomasipala amakhosi afana nayibamba sit in the council kodwa participate they don't even vote amakhosi kodwa kube kuyiyo abantu sikubona hlala amalanga lokho iqembu elibusayo elingakufuna kangangokuba umsakazi i-IFP nokushayamthetho siwulele sathumika lethi lapha shayamthetho akushintsha ama-rules ukuthi akusile esengabe sisakhulekele isimo because wona kufanele bakhulekele umongameli wezwe premier kuphela sakwala thina njengoba shayamthetho isilo esikhona kushaywe isayini ebisephesimethe amenzeke influence ye-IFP wenza lokho. So-ke ushikashika sibhekene nawo esizoqhubeka siwenze ngoba kusuka kwathi inhlobo amakhosi bafuna ukwenza iy'ngozi ngokusayo. So-ke into nathi singamthandela. Mhlawumbe-ke mazingena phansi ikuphi engingakukhuluma ekutheni nabo abeyingxenye yokulwisana nalo mkhankaso ekutheni amakhosi abeyingxenye kahulumeni nokusebenza kulekelele ayikho sihlale sibagqugquzele ukuthi noma umthetho ongabikho khona othi amakhosi awaparticipate kodwa umasipala awukwazi ukwenza izinto ukwenza ama-project endaweni zamakhosi amakhosi engabi ingxenye yawo amakhosi engabi nalungu amakhosi engazizwa. Siyakukhuthaza futhi hlale sikusho njalo omasipala bethu sibaphethe lathi namandla khona abakwenza that is why ukubona omasipala sibaphethe njengayo bese amakhosi abayingxenye yawo. Ngingakho even namhlanje like into njalo amakhosi emangaka yona sikakhumbula nje wayehlala